Sibingelele somukele kwi-channel yakhe ngokungaphambili igama uPastor Weningi sila eMkhondo la sikhona khona ethanda ukukhanya indawo abayibiza-ke ngelanga eMpumalanga isifundazwe the place of the rising sun ila kuphuma khona ilanga ila kuphuma khona izazi zaseMpumalanga ila khona esingasho sithi uma kunezazi zaseMpumalanga ila futhi kunezazi zemithi kunabantu abazi amakhambi esintu ila abantu khona bazi indlela zokwelapha zesintu so sivakashele udokotela umlondo akaDlamini ukuthola nje ezinye izinto ezibalekile ngawo amakhambi esintu udokotela kunjani ngibonga kakhulu umsakazi ngimukele hlelweni ngifuna la sibheke udaba lo muntu njengamanje okungenzeka unobaba wengane sebahlukana noma unobaba weingane zakhe esebahlukana bengasathandani sekamuve oni ke noma yabona sebehlukene lo wesilisa akafuni ukondla ingane noma akafuni ukondla ingane yona isemthwalise kanzima lo so uthwele kanzima ngenxa ukuthi mhlawumbe uyasebenza noma akasebenzi usisa cha kuyazwakala kakhulu umsakazi kuyakhonakala ukuthi kwenzeke lokho mawufika kithi bodokotela ukuthi asengibeke kanje ukuthi mhlambe lo wesifazana wangena mhlambe wathandana naleyo ndoda wathandana naleyo ndoda azathi le ndoda eshadile bavumelana ukuthi cha umntwana ngizamondla uyabo kodwa lo wesilisa akasafuni ukondla abantu abakhe mhlawumbe ukushana 3 abantwana mhlawumbe ukushana 4 kuyakhonakala ukuthi le ndoda kusetshenzwe imithi ukuthi le ndoda ibuye ikhumbule abantu abayo ibondle labantu ibuye ibondle labantu abayo ngithi ngabayo vele nabenza nobabili nivumelene shuthi nje sithi umuntu mase move on akakhululeke le ndoda umibuya angeke ifune uthando izobuyela abantwana ngoba umuntu izothi ngizothi ngithi ngizama isense ethize lo muntu bese ufuna nami ukuthi sibuyelane kanti mina ngifuna nje ondla abantwana akakhululeke cha ukuthi umuthi kuya ngokuthi utshela kuthini umuthi angithi umuthi ufana nomntwana utshelwa mangabe azawutshela ukuthi ngifuna sibuyelane sithandana uza lo muthi babuyelane bathandana kodwa yena ufuna asho ukuthi mina ngifuna ubaba wabani ayibizele igama abize lo mntwana abize nalo baba athi ubaba kabani ngifuna ubuye asupport abantu abakhe ngifuna la khona kudla kungedle eswini kungehle emphinjweni mangabena abantu abakhanga basupportanga bantwana balambile uyadla la khona athethisa umuntu futhi lento le umibeka kanje usho ukuthi noma kuthiwa lo wesifazane ukhuleliswe umuntu oshadile ononkosikazi lento ayibuphazamisa umshado ayilanda nje ukuthi abuyana abantwana kuphela aqhubeke nomshado wakhe ayiphazamisa umshado ngoba yona izobe idependele ukuthi kahle kahle lapha sikhuluma ukuthi ubuya uzosupporta abantu abakho or ubuya uzosupporta umntwana wakho ayilwi nomshado ukuthi hayi ngoba soshadile kanjani cha akusiwa nje ayikufani nokuthi siyambuyisa yabo asimbuyisele ukuthi nibuye nithandane simbuyisela ukuthi abuye asupport abantu abakho no kuzwakela uyayizwa ke lento udokotela ebeka into ejule kangaka ukuthi bona bayakwazi ukuthi uma lo wesilisa ungenzeka nawe usamfuni kodwa ke ufuna ondla ingane uyakwazi ukusizakala noma lo muntu ushadile awufuni ukuphazamisa umshado wakhe aqhubeke ashade aqhubeke nomshado wakhe kodwa asupport ingane kulula thinta udokotela la khona udokotela nixoxe nibonisane indoda ikwazi ukuthi yondle loyo mntwana noma yondle labantwana nakwazi ukuqhubeka nempilo yakho dokotela abantu abakuthinte ukwazi ukuthi ubalekele cha abangithinte kuyona le number msazi ngasho ukuthi le number endala ke yaphazamiseka kodwa seyaphinde yalunga nje basengaphinde bangithinte kuyo ithi 082 besithi 84 besithi 38 besithi 30 besithi 5 then bese baphinde bangithinta futhi nakulelenye ke ethi 082 besithi 50 besithi 17 phinde ithi 50 ithi 6 injalo ke udokotela useshilo inamba zakhe lezi nakwazi ukuthi WhatsApp nixoxe naye futhi niyakwazi ukumfonela futhi niyakwazi ukuthumela ama-SMS nikwazi ukubuza nizosizakala wayishintsha indawo usesephola park cha ngisesephola park kodwa ke ngifuna ukucacisa kakhulu abasebenzisa i-voice note lapha ka WhatsApp ngoba if abhala baningi kakhulu abantu ababhala baningi kakhulu engibhizi ngabo bantu asithi mhlawumbe kunomuntu okhona esigodlweni so yabhizi yabhala so yafona nange WhatsApp so kuyaphazamiseka uyabo akangafoni nge-WhatsApp akasebenzisa i-voice note kuphela ngizothi mangithola isikhathi mina ngizobe sengiyabuya ngiyamphendula icacile bakwethu ifana nonogwaja omhlophe ehlungwini awumfoneli udokotela nge-WhatsApp kodwa uma WhatsApp thumela i-voice note yena izothi methola isikhathi ekwazi ukuyela futhi kuwe ngayo i-voice note siyabona